Razlozi za odavanje prostituciji su mnogobrojni. Odrastanje u problematičnoj porodici nije jedini, ističe Rachel Lloyd i dodaje: najčešće članovi porodice čine sve što mogu. Mnoge traume i zlostavljanja dešavaju se izvan porodice. Bijeg od kuće i beskućništvo mlade osobe su najveći rizični faktori, jer su mlade osobe vrlo lak plijen mnogobrojnih beskrupuloznika. Rachel Lloyd se od 1998. godine bori protiv prostitucije koja ju je gotovo uništila. U New Yorku je osnovala GEMS, neprofitnu organizaciju za pomoć i obrazovanje posrnulih djevojaka. Počela je u svom malom apartmanu, a sada GEMS ima 2 ureda sa 25 zaposlenih. Dokumentarnim filmom Vrlo mlade djevojke, snimljenim 2008. godine, širokoj javnosti je predočen aktivizam Rachel Lloyd. Srž našeg rada je direktan kontakt sa mladim djevojkama i ženama. Izlazimo na ulice, odlazimo u centre za pritvor, nužne smještaje, svuda tamo gdje ima nesretnica kojima je pomoć potrebna, kaže Rachel. GEMS mladim djevojkama, vrlo često tek starijim djevojčicama, nudi ne samo sigurno sklonište i hranu, nego i obuku za posao, mogućnost za obrazovanje i bezrezervnu podršku. Buđenje svijesti javnosti o zlu tinejdžerske prostitucije i mijenjanje društvenog odnosa prema tom zlu je ključna poluga rješavanja problema, smatra Rachel. Ako porodica, ako susjedstvo, ako u radnom okruženju na prostitutku gledaju isključivo kao na prostitutku, bez obzira što se mlada djevojka ili žena bori da počne novi život, ako ljudi nastave suditi po onome što je bila, a ne po onome što pokušava biti, šanse da mlada osoba ostane na pravom putu su mnogo manje. Aktivisti i uposlenici GEMS-a odlaze u škole, crkve i centre u kojima se okupljaju mladi i govore o zlu i bijedi prostitucije. Rachel Lloyd je o tome pisala i u knjizi sjećanja nazvanoj Djevojke kao mi. Zahvaljujući naporima GEMS-a 2008. godine u američkoj saveznoj državi New York usvojen je jedan specifičan zakon, ističe Rachel Lloyd. Bio je to prvi takav zakon u Sjedinjenim državama. Njime se isključuje mogućnost da mlađi od 16 godina budu optuženi za prostituisanje. Izborili smo se da ta djeca budu štićena, a ne optuživana za maloljetničku delikvenciju. Rachel Lloyd primila je brojna priznanja, uključujući i prestižnu nagradu kompanije Reebok za zaštitu ljudskih prava. Tom nagradom zapravo je vjerovatno po prvi put priznato da je komercijalno seksualno iskorištavanje u stvari pitanje zaštite ljudskih prava, naglasila je prilikom prijema nagrade Rachel Lloyd. Za nju najveća nagrada je sretan ishod zle sudbine svake mlade djevojke koju sticaj okolnosti gurne na ulicu i u ruke beskrupuloznih podvodača.